Japi s nekom aktašom, a možda bio svirac u kafani i pjevao, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni. Šarmantni lik iz komšiluka koji sve zna i nikada ne otkriva svoje izvore. Iskren, pravedan, dobroćudan, ali jako opasan kada ga neko naljuti. EUROBLIC bi bio pola čovjek, pola telefon. Sigurni viver u drugom dijelu Elijana. EUROBLIC osoba opisao bi ga kao Cristiano Ronaldo. Najčitanije dnevne novine u Republici Srpskoj. Mislim na slobodu i otkrivanje priča koje bi mnogi željeli da ostanu ispod površine, odnosno da javnost ne sazna za njih. Temelj moje novinarske karijere, prva medijska kuća i onoj kojoj sam se, nakon što sam izgradila prvi sprat, vratila. Sad gradimo neboder. Posebno sam ponosna na moje kolege u EUROBLIC-u što imaju dovoljno hrabrosti da idu ka inovacijama i radujem se našim budućim 25 godina. Mi se nećemo mijenjati ni u narednom periodu, znači ostaćemo i dalje isključivo svoji.